Dneska tu máme trochu hororové video. Pozrieme sa na analogový horor z jednej najviac známej hry na Roblox, 99 Nights in the Forest. Keď neviete, ako hra funguje, nebojte sa, vysvetlím vám to. V 99 Nights in the Forest máme za úlohu nájsť 4 deti. Ale není to ľahká úloha. Brání vám v tom zvieratá, demonštrum a kultisti. Musíme udržovať sa city, takže jesť a ešte k tomu udržovať oheň, ktorý môžete upgradovať a ktorý oživuje mapu. Demonštrum napadá iba v noci, plus keď vám zahne ohnisko. Logicky musíte prežiť 99 dní. Teraz ideme na ten horor. Tvorca je Ren Sud W. Prvé video má 40 sekúnd, takže ho vám pustím celé. O ničom. Druhé video nie je zas o nič moc lepšie. Ako áno, je tam lepšia atmosféra ako hre, ale je to dosť prázdne. Tretie video je zábavnejšie. Video je vlastne reklama o Bilovgen lese. A potom sa to strihne. Vidíme dievča, ako je nejakú dobu stratená. Potom nájde mobil. Všimnite si, jak sa policajt nepýta, kde je. Hneď vedel, že je v lese nejakú dobu. Hello? Please, I need help. I think I'm lost. Miss Dagobert, can you tell me where you are? Do you see any landmarks, cabins, signs? I was in Willow Glen Forest, but it's different now. What do you mean it's different? It's the same place, but it's not right. It's quiet. Too quiet. Stay where you are. We'll send someone to your location. Wait, how will you know where I am? Nejakú dobu sa potuluje. Už nájde bejspového decka, ale je prázdne. Niekto už 5 dňov tu bol. Už nemá jedlo ani vodu. Dojde jej oheň, tak sa rozhodne, že to ukončí sama. Dozvedáme sa, že prežila 127 dní. Normálne už by vyhrala, ale toto není hra. To sú bezpečnostné typy do lesa. Ukazujú, je tá zmienená mapa, ktorá nemusí byť dobrá, môže doviesť na nebezpečné miesta. Je to docela dobrá referencia na hru, pretože keď máte mapu v hre, tak musíte preskúmavať sami a tá mapa sa počas odhaluje. Potom riadia, jak sa majú chovať, keď sednú zvieratá, ale tejpka neupozorňa na jednu vec. Is home to brown bears. Keep your distance, make yourself look larger, and speak in a firm, loud voice until they leave. If the animal does not move away, avoid eye contact and slowly back off. In rare cases, visitors have mistaken other large animals for bears.
Wolves are shy and avoid people. They are most active in the early morning and late evening. If you see a wolf, remain calm and keep your distance. Stand tall, speak firmly, and slowly back away without turning your back. If you hear them howling nearby, it is only to warn others of your presence. That means they already know where you are. Deers are gentle, curious animals often seen along the trails. Most will move away when you approach. However, if you see a deer standing completely still, watching you for more than 1 minute, do not approach. Do not attempt to feed it. If its legs seem too long, or its mouth does not match its voice, leave the area calmly. These deer avoid bright light. Shine your flashlight toward it until it moves away. Do not look back until you are in clear daylight. Daylight, daylight, daylight. From time to time, you may encounter groups of people deep in the forest after sunset. They are not affiliated with Willow Glen Parks and Recreation. You may notice them standing in circles, remaining completely still for long periods. If they are chanting, do not listen closely. If they begin to smile at you, leave the area immediately. If they start following you, do not run. Do not run. Do not run. Walk calmly toward the nearest source of light. They prefer the dark. So, that's about it. If you stick to the trails, bring the right gear, and head out before dark, you'll be just fine here in Willow Glen. Thanks for stopping by. We'll see you again soon. Tu je táto sova. Už sa objavila v druhom videu. Len som to zabudol zmieniť. Tak sova je ako Deer monštrum. Len neútočí, hneď príde za vami. Nemôžete sa hýbať, dokiaľ neodíde. Záznam stelky. Vidíme sprievodcov. Prvá sa stará o deti a zabavu a druhý pozná úplne všetko. Celý les, všetky zvuky a každý strom. Ever again. Thomas, always so serious. Kids, don't worry. We'll keep you safe and sound while you enjoy the forest. Yes, safe and sound. You just have to remember the rules. We're so happy you're here today. Are you ready for another adventure in the forest? Potom druhý sprievodca nájde sovu, ktorá chce hrať skovávačku. Dobrý foreshadowing na sovu. That's all the time we have for today's adventure. We'll... see you again soon, but remember... Goodbye, everyone. Toto je posledné video. Máme nejaký i časový lov.
v roku 1989 někdo uviděl rituály, takže kultistov. Takže a potom se z toho vyděsil. Utěkl a nikdy se z toho nevrátil. Člověk, který to viděl, se volá Whitney Testimony. Potom se působíme do budoucnosti 13. marca 2001. Sledujeme pár Lily a Malka. Nechávají tam papíry o zmizeniach. Takže už nějakou dobu se tam ztrácají lidi. Ale vížeme prečo, je to asi většinu kvůli kultistom. Nachádzajú tam neodržené veci, ako by niekto utekal. Je docela vtipné, že Lily absolutně tomu neverí. Nemá dohled. Vůbec se nebojí, len dokiaľ. These aren't just old rags. They belonged to people. A lot of people. Lily? Mark, hurry! Why is it locked? Who put these things? What the hell? What? What the hell? Ah! Ah! To určitě hodnotím. Není to najlepší analogový horor, to slavím to má pár minut, všetko zhrnúť, ale sa mi páčila tá atmosféra, že bola o mnoho starších než dnešné. Nie je to zase tak ťažké. Ten príbeh bol docela OK. Prvé dve videa nemají žádnou hodnotu, to se mi akože nepáčilo, že tam bol prostě na konci jumpscare a i prvom, i druhom. Ale potom sa ten tvorca zlepšil v té tvorbě a tretie až šiesté video sú fakt, že
končím, keby ten 3. a 6. video nebolo, tak by som to asi ani netočil. Ešte ten príbeh není dokončený. Takže keď vidíte to trošku v budúcnosti, keď už ten analogový hovor už je dokončený, tak proste berte na to ohľad. Ale inak, keď si to pozrite, tak nebudete z toho odvajení. Je to proste OK analogový hovor. Dávam tomu 6 z 10. Čus.